Webafethu yabo mina sengikhathele ukubona ama ex offenders driving narrative ngokuthi ejele kuphilwa kanjani kwi society at large, ngoba ingane ezincane ezikhulayo zikhula zi-idolize lama ex offenders and zifuna ukuhamba le ndlela eyahanjwa lama ex offenders. Webafethu nina ningakaze ningene ejele, ungaba mdala kunami ungaba mncane kunami, ijele alikhethe iminyaka yamuntu, ungagaxela noma ingayiyiphi age ejele. Mina ngiyani advise abafethu, ngiyanikhuza musana ukwenza izinto ezizonisa lapha ejele. Bafethu mawukuthi ijele limnandi ngaleyo ndlela and ijele kunobuhleva obutholakala khona and ijele liranwa ama offender ngendlela besho ngayo bona labantu, ama offender iwona ayodela iration abayidlayo ejele, ibona abahlanganisa leyo nto. Ama offender iwona alokhuzayo order kuma suppliers izinto abayidingayo kuma monthly shops kanye nakuma weekly shops lawa abaphilisayo ngaphakathi ejele. Cha, ngiyabuza kubantu abayaziyo le ndawo engikhuluma ngayo, akuwona ama offender ana lezo zinto. Labo zakwethu esisebenza nabo abangathembekile nabangcolile, yibo laba benza ama offender afile sengazathi arani ijele. Mina angizukuvuma nganza kwethu ukubona ku discreditwa kunama members honorable engifikele kuona mina emsebenzini. Mina emsebenzini ndoda ngifikele kobaba Nxumalo, oMabizo, obaba uMagwaza, obaba Ndawonde, obaba Mahang, obaba Mahayi, ngifikele mina kobaba Matshiwi, koTawoka, you understand, to name a few. Angikwazi ukubona imisebenzi nama efforts alawo maGrootman engwamentionile la afike nami angembatha mangifika emsebenzini, Ramza, you understand, Braj, uRahub. Angikwazi ukubuka ama efforts alabo bantu mfethu abasebenze kangaka mfethu ejele nabasifundise okuyikona masifike ejele. Angikwazi ukubuka lawo imisebenzi lawo maGrootman ithanishwa ama ex offenders ekhuluma ukuthanda kwawo. Ijele liranwa ama ex offenders, ngingakhohliseki. Ijele liranwa ama offender, mina ayikho leyo nto. Bakhona abantu abakhohlakele kuyo yonke indawo, angiphiki ukuthi nakoza kwethu baningi abagangile, kodwa sizukuvuma ukuthi labo bagwinye wonke umuntu simbathiswe itshalo elifanayo. Hoyi, ayikho into emnandi ejele, niyogula nife. Abanye bafela ngaphakathi futhi bebulawa yiyo lama offender amanye ngaphakathi. You understand? Kuningi okungekho right okwenzakalayo la. And into engiphatha offside, awukwazi ukuyikwatela lento engiyikhulumayo la umzali uzele. Ngoba ngizama ukukhuluma nale ngane yakho engakwazi ukulalela kodwa ibikwazi ukulalela abantu bala ku TikTok, ngikhuluma nayo. So wena ukwazi ukuthi ungazofuna ukungikwatela kulento engiyikhulumayo. You understand? Wena ungaphakathi or ungaphandle ejele, mawungumzali oyithanda ingane zakho awukwazi ukungikwatela kulento engiyikhulumayo. So nje igang ingaphandle yonke, no matter the age, dlalela kude nezinto ezizokufaka ejele. Thina sisebenza ngaphakathi ejele, ijele elinamandla okulimaza umuntu osebenza khona. How much more ungasebenzi ke njalo oboshiwe mina, how much more oboshiwe likwazi ukulimaza umuntu osebenza khona ngokwengqondo. It's high time kanza wethu kumele silikhulume leqinisa. Ayikho into ekumele si-idolize ngeprison, ayikho. Okuningi ngiyafisa ukukhuluma, it's just that okwamanje ngisayibambile, yabo.
but okuningi ngiyafisa ukukhuluma and ngisazokukhuluma isikhathi masifika. I public kumele ilazi iqiniso bafethu asiye kulosikhohlisa abantu.